13 mai misy ady hita 13 mai avy eo 13 mai Ascension. Chrétien et le musulman tsy natsikatry raha zegny za natsikatry tanitra nanino moa natao nanahary 13 mai le hady be igny tokony mampatsovasika misehosikany kofa 13 mai mifamofaty zany Guide ou un musulman, Ascension ou un chrétien. C'est ça qui s'en fait. Misy dika zegny. Tokony bebe comme ça. Fotoana fibebahana zao. Ka za zany miadiady politiky ambelatsika côté fa alotsika hiaraka. Tsy fotoana ny fitsikotsikoana eky zio. Tsy fotoana ny fankahalana eky zio tsy fotoana tsy fitiavana eky zio ty atsika fa agnatin'ny sarotro na olo mavety manaka atao manana ny maizy azy laviny ny Covid-19 raha tsy rieritreretitsika